that no ta thu ka zawom ki ni kapur le thakhat kai bol dai manipura thao me ti ke za thak bol ni wa na ese ta chak de de se manipur ga sumahin 500 square kilometers sumahin thao me so man tam tam ho me hin hi ke do tam pi to khawa dei bo ya he đi quay ba họ về anh hết cái gì đâu đấy đi họ cũng phải gì hết thế sẽ năm mươi cái này hết cái sẽ lại hết thì ban đầu họ về gấu nó ta sẽ lại nó về thì ba cái số nó để nó về bắt đầu thằng đó sẽ họ về so lấy mấy mua đồ này là India họ về là công ty giá tan politician sema asal ko ba tu ni là cái mà nó bị cái phòng này platform này xây dựng thì mini hết thì xây dựng mà này cái gì này cái phần gì cả thằng vậy Manipur Kapsuhin square kilometer 4,000 square kilometer he gam he agreement of Musa Hitai. Awan kini Manipur pun dia tahu undinga estimate about zoibe 5 trillion cubic feet aume. Isi dia kasih pun awal dia mana awal ba somba sangat so. अबे ये मान लेने के बाद हिसाब से होंगे ये है इसी वजह नंबर सुनते बोले 1 million 2 million इतनी एक सुनते 1 trillion इतनी हिसाब में देती ये है 1 trillion ये पावर में क्या बाइस अभी सुनते लोग पाले टाइम आ ही थी नंबर के पालों ये सुनना असीम जी है तो तम पे सिक्के ना ये सुनना है Taima trillion ngati so isatak siwan untare so le bom ta ka so kisi ego helai area ni thau ome ki na location bi na he Assam basin he ki na Assam ma sabte 18th century thau ane ki masakte now big oil refinery kisi kon notice ajo se he aco wahilaya lung lung so kaya kuti umuma tu ni saja ko apa yang tahu so ada orang baru nama je pada wahilaya taima ngajen tam tahu nak wahilaya hasil sah besin aco pakai lo seperti pakai ni lo bang itu so akhirnya kita so orang tadi kita ini kumari tinggi pada 2010 19 July 2010 Manipur government to oil company wa ele di homen contract agreement sign ho a contract means that production sharing contract PSC production sharing contract saya tu boleh hubungan tu hen selain suku tapi tekok mereka tu kalau ini tu hello na public awareness untuk kita kita bang kita media say tu hello kan sudah production sharing contract Manipur government company also agam ini dia yang heksa tu gambon something tu government immediately that cookies और सारे हम सुना अगर मैं ये हेलो वाले इसी profit sharing क्या किस साइन आप करते हैं किन्होंने इसी ना किन्हों बोल रहा अनी ये तो सुना ही मन साथी में सवाल है 1960 आने प्रोटेक्शन सीमा इंडिया गवर्नमेंट ने हमारे सीमा पर समाज नुज़े के तरह की सवाल कैसे कर सकते हैं आइए अब हम के लिए 2010 बाबा सन 20 September 2010 petroleum exploration license Gamsu explore more intelligence license करना है इसी तो 20 September 2010 अरे कितने लोग होता है अब हम के लिए
speaking ko na baso na kaya kasi naman din pa de di isipin na naman din kasi pa di hindi si ki ho kila important ni ho le ki so ki de le this is deep pa di pa hi 15 November 2010 ma ba this year so ani ki so ani ki sai ai hesila company ho jong ke investment bond exploration bond so ta apa na hong ki mun le aso so na hi company tam ta sa ha pe pa so contract na ni this contract na pa hi a farm ho company min hi Jubilant Energy ama ho hi Netherlands company hi India company as company ho jong se so contract ki suna ho so abon in amai na ka so ta ni chen Allah sa so Jubilant Energy de this contract ana ni ta me ama ho Jubilant company energy company de estimate ni so he ama ho asal na ho ma hin 1.43 trillion cubic feet iso ase tai ma khatte point so ni le thom this is zila ya he ole bari ko mu ya hi thau vi do na din kai do na din ni ako so ma ki ni na he so la tam be su ai ho lam le abana jira tane ro ma le do su ba he ke this is so se hi le a hi le Angsa le government ki suda reserve forest na hum ki suda land enforcement policy ya diwan boro eviction order in ha ko so ha se hi no mai do lat sai nai do le han e ki bora mi hi kisa sa e pui ma ka ko na ka ma he sunu zo gam le ni wa la jam so yo ba ito phana gam so e ki bora nam thua tha si mi la gam so la mi yin ham ki ya he le he si thao ni a ki kai ko a zo ti me i lo mang zo se mi ko ta ka pe dong le awa ta pi ka lai ni he ya so tha ni ma tin ngam ko ma ni ki sa ho he he si ta ta hi e ko no zo kha ni sa ni ki ke ni na zo kha ni sa ni i tu se yo i ti ba sa ni yo ki ka ro de ka pe sa ni le Asal dalam zaman kita, tu isi oil company ho petition suhile, Adani ke group sahum hari, Ambani ke group sahum hari, Nabama sahum hari, India semayang foreign investment, ada ini siapa mungkin, kau usah ada boleh, mi bedo di India le, ini mama, 2007 India ni kaya India ni pasuk jiwa, ham itu Good thing, farm home and the home company, half they how government about they buy home upon and the home India company. Oil, Asian Oilfield Services, Asian Oilfield Services, India company. Hama wahi Gurgaon na base na yun. Iso wa kasi Jubilant Energy company ako, na Netherlands company ako, reason. Contract mai selaya ane kila na mai ki kut khel na ding crores ale 143 crores ore company ko contract se so do me India de ko am ni to hai India de ko am ta ja he boy le ro ki sang se pam ti ni ko ta hai ichi so hi ibi sai we ko ni bi bo ko so bây giờ họ gặp bằng cái pai bằng sao ông sụt để ông mà quỳ học thì hồi và chuyện số đó gặp đi đã là được và chuyện số hai thì bên biết thì họ trong cái chúng tôi hiểu và chuyện số cái chúng tôi thì bài gặp cho nhiều số anh hiểu biết